He toko maha tonu ngā tamariki Māori ka area no kia whai I ngā wero ārai mā wiwi. Koera tētahi o ngā kitenga I roto I te pūrongo hauora hou a te kāwanatanga. He ai ki taua pūrongo he mahi nui kei mua I te aroaro o ngā ratonga hauora o te motu ki te whakatīnana I ngā whāinga a te kāwanatanga mō rātou a te rātou. Kei a Mikey Sherman ngā whakamahuki. He pērā rawa te whakahirahira o te wero, ko te nuinga o nei tamariki kua whāngaihia ki te ngira. He mahana Māui tanga noai nei, ki roti tīnei au, koina te whakaroa nā mātua ki te mahi wero nā tamariki, ki te manaaki te aki rātou. Engari kaore I te pērā I te rohe whānui o Waikato, he ai ki tētahi pūrongo a te manatū hauora, kaore te uepu hauora ārohe I te kaha ki te akiaki I te hapori. I think it's a real concern. Obviously, there's huge challenges for us within our district. We have a huge Māori population. You know, one of the things that we need to be doing is to effectively make inroads in improving the health of our people. He pēnei hoki te āhua I roto I ngā rohe o te waiariki me te tai tokerau, e hara I te mea nā ngā uepu anake I pēnei ai, engari nā ngā mātua hoki. It's a small proportion of our population that choose not to vaccinate their babies because they believe that that's not the appropriate thing to do. He mahana Māui tanga I roto tīnei au noai nei, engari he tino kaha te whānau ki te taitoko manaki, te aki nā mokopuna I ngā wā katoa. Ko te tūmanako o te kāwanatanga kia 85 pai heneti te toko maha o ngā tamariki ka āraitia I mua I te hongongoi, he wero e korepea e tāia e ētahi. I don't know whether we will reach that target, but I think that we need to do everything that we can to get close to that target. I nā te nui o ngā mahi, tērā hoki te nui o ngā hua. Mikey Sherman, Te Karere.